Tiga minani Paulo dokyo kay do Loma, rakwawat-wata kami kasangarnan na. Mga kakto, kuti kakrasirawi sedia tawa kasina kuninawa na agapan na niya mataduto. Amuriw ko jim taji nila ipinurija mataduto. Tukuna macita ngayon jinyom yamano yung da kakdeng nunakem jamataduto. Kami aji macimang nu dakatengan. Datu mangurang-urayu nakenakem da aya maaf suiwa walam nanyi Moise. Aya jimigan ngannya mataduto. Ayam vuna suraratena mancinira abura nasu raraten dutangain. Unanyai ni Kristo dukarawanam ipancinawu kabunu wuyuyatnu iwawalam nanyi Moise. Ambuna suraraten nu tau. Tasyam mataduto makabuna suraraten tatau. Sui kanu yung numiga dengan rananya tawa abne kenanya mataduto aburana suraraten dutangain. Uni pancini muisam utawa makatap-tap siya agapin su niwat-watkan na aywawalamam uriw abne kenanya mataduto abusu raraten dutangain. Amumigan ni Yesu atau punasen nani yang mataduto suraraten. Abne kena abusu raraten dutangain. Tama niring dosisam jimu mancanwu sinumang idutingat wa mapi kasih Kristo. Jimu mancanwu sinumang iya mapi bangun si Kristo duwasagna. Tama niring dosisam jabu kasalit no ciri-ciring nanya mataduto katenengannya. Tahu ciri-ciring nam nyuma sangi baya malafat. U ciri-ciring nam yam yandununid nyo. Nusitu muna mancen kanu yung muji Yesus Kristo apanyisiringan mo. Kanu yung muja anjipiruana biyayinya matadutuam agapan na yimunya matadutu. Tanuan inganta si Yesuam abne kenayatnya matadutua abusu raraten dutangayin na. Akman sang tanututan napat wawadu tawu kanu yung taji Kristom manu yung karap na nadjatnya matadutu. Maniring dosi Yesuam umanu yung jatawam amien sunakem najirannya matadutu. Upi ciringan na susangam karaguman tawa miganangannya. Si kaburan anu tau duyutaya kanu bekena tau duyutay. Tasya mataduturanam panyirsingan tau dukarawan. Si kanu yung na mantanu mapasya si jatausu kakrebendanu nakem. Akman sucing dosisyo. Manirengam wutu mawag dia tawam pataradang nasira. Amnu jidang anu ingyam makung sira tu mawag dia. Nu jidapani mamiring ciri-ciring nam makung sira umanu yung dia. Nu janyi milim wang ciri-ciring nam makung swanjin utawa makamiring siya. Nu abunyi tuwi na tawam makung swanjin na milim wang ciri-ciring na. Tama niring dosisam yati yapyawuda kapakaranis amilim wang nu mapasariya ciri-ciring na niya mataduto. Ambekena tuda miminu utawa umanu yung do mapasariya ciri-ciring na. Maniring si sayam mupanyirisiring. Sino umanu yung do yana menipili mo nga ciri-ciring mo. So ikano yung no kaya po na do kapakamiring so ciri-ciring na ni Kristo pigan nga nantanya. Amo ko'y pancam mano yung kajitan ni makamiringan siya no tao doyo tayo so ciri-ciring na ni Kristo. Jabu da kadyan ni makamiringan siya. Tama nilang dosisyon o ciri-ciring nam yadara na ni pidjem wang do arwa tao do karawan. Yakman sang ta yara na ni milim wang do pidja mamatawan na.
Tukuna macita ngayon jinyuam manua yada jatan nginu isria tahu uka mimin nasu tawa agapin nya matadutu akmar na sangam ni pancina na nyimuisi aciring na nya matadutu maniringam ikarilu kusira ubeken na tawu duyutai akina na etnyunira tawu duyutai ni pakuyo kui napa ni isaya ciringam makaladar na yakenu ji ngaladya kena tahu mapacita kudu ya ji ngaladya kena tahu amma nyereng pasya mata dutudu isedia tawa ni pancina ni isayam kujim ta dan sira tawagan kami ada jinga mirnga uciringku